Good evening, sub manuge. Amnian sub la ita first cover na anidia say. Nagaland government by the Information and Public Relation Department khan loguri. Nodal department tundu execution laga framework. Nagaland the development or promotion life in internet economy anonymity dan loguri. Nodal department rakitia la cover. Hone pa say. Itu klan unai de chief secretary Sendiyangar Imjam Rabi na koi say. Ki department khan by the kam tip korea say. Tundu itu improve kurule aro further process down immediate an line department khan logre itam closely kam kuri so ko ase aro ite business laga life even economy ite improve aro improvement anu nimide lakan ekdam kam kuri so itu khobor atan din dakha mende ani tiala ase next khobor le du ide wakka de PWD colony de khor cholala khobor honi pa ase November 20 de aro ite source de ko asapte itu khor dolidu around 2:21 PM rati de chuliso ko ase yete 2 LPG cylinder bi phangiso ko ase officer in charge OC Francis Singsit Waka fire station ba immediately fire tanker logare dispatch kuri ko ase itu scene opore ena gona ide ekta kacha khor aro wooden flooring ekta ena gona ide livestock janwar khan mi tan palai dekha itu bi chuile cholai disana khobor honi pa ase ide operation de phota manu duide commander aro sub inspector ekjon denosele pili taibe iti olop jogom paise ko ase ta laga left ring finger do ditu olop kati jo ko ase ta immediately district hospital de jaiso ko ase tate charta selaise ko ase taige aro ide report ko asapte osibra alak injuries aro casualties tu nai ko ase aro ta mai de ko adu ditu kina una ide firefighters khan ba ide mehnat pra ekdam tuk pra ide juijo lide pachai gena alak chagale spread nukoina juijo phala mitai dise itu khobor amba enaga bi dise officially itu khobor tunju dan ba din dakha nende itu ani diala ase aro itu ekdam shocking the news ekta ani diala ase next laga khobor ena ase ide Cambodians kan 1000 manu kan pass te uthigena tan laga boa jagar ra itara kam khatam hoina nichur laga capital state te charamde pass to lidu rati 3 AM minage kiriso ko ase jundu itu 37 manu kere unda kiso ko ase ide pass ndari tate bridge te marina river under de pani de khusina 16 manu murise aro ite 2000 manu nisna dolidu jogom paiso ko ase aro takan dolidu itia hospital de admit kuna ase na khobor dan ba dinu dakhan mende tu ani tiala ase next la khoboro ina ase Nagaland laga chief minister Nefiu Yorbaidi union home minister Amit Shah logori reconsider ko nimide border area la permit to lidu itu nimide alop khobor olagena ase chief minister bo koise union home minister Amit Shah logori ki protected area permit to lidu reconsider ko nimide itu permit to lidu poila ba Nagaland Manipur Mizoram handolidu border security horba takiso ko ase itu permit to Nagaland chief minister waju koise ki Nagaland laga itia situation doli tu ekdam peaceful ase ekdam shanti ase aro ekdam phal ase na koise holibi tu nutun restriction olabra tourism par amanu khan aro idi economic growth alop effect honis na ase na koise itu nimide itu la kopore Nagaland chief minister ni fura reconsider ko nimide home minister re ko ala khopor amne tu anitiala ase ajagani video imani ase Mona channel de sai say thank you very much aro nutun ali subscribe kori dibi aro keep supporting ramnen kiba ko thakli du comment section de comment kori dibi na tv janai dia ase sab manuge thank you very much once again aro apni kan sab support prai tu channel no grow hobo to apni kan keep supporting good night sab manuge